ebyobufuzi mu Uganda babinagaza n'esente. Mwami Grace n'abali tuwuliriza ife badada ife we bakulira omuntu okumuwa obwami tibalingirira sente imeka dali kumansa machina genkanaga onti alina omugonga kina bulungi ai balingirira ku bintu ng'obwesimbu amazima obwerufu ekisinze kunagaza byabufuzi mu Uganda n'omuntu okuva yavwa nga timumwidi ayingaidye n'ekifankata ky'esente nga yayegana okukina amachina abantu bena abataka abalonzi bamuwana bakoba ati oyo tasoboka idye n'enkaire n'empyaka n'enkaire ati muna kirimu amachina tukige kiseka bulungi ati halina baby face olitegera qualifications ne qualities abantu na kudino deba goberera okugaba akalulu kayo no naino omutindo ogw'obukulembeze ate ng'omuke nkufuntera okukoba wano Maxwell John Maxwell yakoba buli kintu kitandikana bukulembeze bwoba n'obukulembeze obubi olijoba ni services embi buli kintu kijja kuzingama buli kintu kijja kunyobaana. So ife mu Uganda empyaka twayenda okusosowaza okuyonda ebyobufuzi nga tubitola mu amaje. Okay. Because tulowooza tuti amaje bwe getaba mu byobufuzi galetera abantu okulonda against their will aye balondera mu kutya. 2 gatao unhealthy competition etawa abantu mukisa gwa kuwuliriza bidubo na birowoozo by'abantu abaidyo okwemererawo nti babalonde. Then n'okubuuza abantu abaidyo okwesimbawo esente bali kuditolawo because mwami mbazira ayogeire ku corruption and I don't want to repeat because ensonga nkulu ino olwaleero ayi Muwanguzi bwaidyo okwesimba ebugabula yatandika okulingirira ensonga y'obukulembeze ebugabula nga tibuweereza aye business nga mwami mbazira bona ati amawa abaloti aye business kyegobe na kudino bakusomeramu bakoba ati okutatwala abantu ebuwalabu egoba ayi kayine ey'obululu egoba ole bwakutyamyawo kuigala yakubalira mwati kubanga bwoboidi okwesimba ku bwemupi noja mu banka niwewolayo obukayire bitano watola kuditi da kwesimbawo kubanga buti lwaki bayongeze sente do kwesimbawo nti omuntu ali kwesimbawo asasule obukayire ku bwemupi asasule obukayire busatu as opposed ku mitwala abiri nti omuntu alijja na kwewolola okuba ali kwenda okwesimbawo ayi kyajo osoko okulowooza ku ng'amaze okubitamu kwizaawo esente de yeewola niwe kiba kyetaagisa kulya mu balonzi berukwe niwe kiba kyetaagisa kulya nguzi aida kukikola asobola okutuukana n'omutindo oba okulya mu nsi y'olukwe so butiife ekigambo kye tuli kwenda okusookera kusinga twala obuyinza kuyonda byabufuzi tubitoolemu esente oidinga ba abali wano buluwa oba omwidi ndowooza mbazira na mwidi nani yali MP wa wano mu 1995 mu constituency ya Jinja East yali omugenzi Dr. Babi Daudi yali omugenzi Magezi. Yes. Magezi yali kweline lya Dauda constituency dali meka wano mujinja mwali na dali ibiri. Yes. Ayo idinti bali tibaba wa musala bali baba facilitating motivation ya ba Magezi tiyali sente yali kuweereza bantu ba Busoga bantu bayidinda olwaleero omwana ava ku university oba amala senior 6 can you imagine nali kuwano nakikukoba muna Grace ole ya amala senior 6 yaja bamuwa obukayirana aye nga dokita yasoma emyaka jona gyasoma bamuwa sente imeka bali muwa miliyoni 4. True. Ebyobufuzi byatyama kumpeereza eyo